hema letu kama tunavyoliona linaendelea kupiga bati. Kupiga bati tulinunua mara ya kwanza bati 100. Bati 100 ndo tumeanza upande wa huku. Tumehamia upande wa huku sasa. Lakini bado tuna uhitaji wa bati kwa ajili ya kuhakikisha tunalimalizia hema letu. Kama unavyoona upande huu hapa wote umepigwa bati, na upande wa huku chini pia ndio tunaanza kupiga bati. Lakini kuna visehemu vichache ambavyo zitabaki ambazo zinahitajika pia kupata bati. Kipo sehemu hii hapa. Sehemu hii hapa yote kuanzia hapo kwenda hivi tunahitaji bati kwa ajili ya kuwezeka na kumaliza eneo lililobakia. Kama unavyoona bati zinaanza kupandishwa kwa ajili ya kuziba, kwa tuna hakika mpaka tutakapofika kwenye mbao hii zitakuwa zimeishia bati. Kwa sababu sehemu ndogo kama bati 20 au 25 ili kukamilisha.